pinta. Ras Tuhan saja ngenca tenang tenghinggu. Kalak sinaban kita nuru kita rende, si pesega-sega kita nuru kita ngende-ngende iya nina, endekan man kami, enden-enden kerna Sion. Ras Tuhan saja ngenca tenang tenghinggu. Ugakin kita banci rendeman Tuhan, ibas negeri kalak, madin lanai padan diganpe, aku belu angkuit kul capi, adi aku lupa man bandu, o Jerusalem. Ras Tuhan saja ngenca tenang tenghinggu. Digan pelanai pada aku belu rende, adilakin kam ku ingat. Digan pelanai pada aku belu rende, adilakin kam jadi karihanku simbelina. Ras Tuhan saja ngenca tenang tenghinggu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja si tata mulia. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja si tetap mulia. Bagi pengkelengi di bata donienda, emakai beri kena anak nasi tonggal, gelah olah benih sepe si tegman bana, tapi gelah dan kegeluhan si rasa lala. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja si tetap mulia. Tuhan kap raskam, jana ras tendindo. Ogen ibas Injil si badianari rikutkan Johannes. Kemuliaan man bandu o Tuhan. Bagi ipaganjangkan Musa lipe tembaga i gurun pasir, bagi pe anak manusia si isuru di bata ipaganjangkan. Gelah kerina kalak si tekman bana, ngalokan kegeluhan si tuhu-tuhu sila keri-keri. Sebab bagai perkelengi di bata doni enda, maka iberikan na anak nasi tonggal, gelah ola bene isepe si tekman bana, tapi gelah dat kegeluhan si tuhu-tuhu sila keri-keri. Sebab di bata nuru anak na kudoni enda, lawa jadi hakim, tapi jadi singkelini manusia. Isi tekman anak di bata ela i hukum, tapi iselah tek nggo kena hukuman. Sebablah ia tekman anak di bata si tunggal. Hukuman na terang goreh kudoni enda, tapi ngenan ate manusia si gelap asa terang. Sebab jahat perbahanan na. Sebab kalak jahat la ate na ngena terang dengan la ia git ku terang
egelah olah si terida perbahananna si jahat Tapi kalak sindalankan si ngena ate di bata, reh ia ku terang gelah ije terida, maka kai si ibahanna, sueras kai si ngena ate di bata. Kata Tuhan, puji manbandu o Kristus. Oke. Bapa nande turang rasnina menjua-jua membantah kerina. Kai artina pemulihan Yesus ikawi persilam baba keselamatan man kita kerina. Tetep kalak pernah ngalami beto ibas gelu. Beto mawen-mawen guna nedarkan kita, maka dalam gelu enda labot tetap lalit rongketna. Mekatep beto menai sada perbubahan adi iartikan alo positif. Adi sangana sesekala klit ibas kejuan janala mediate man kalak si deban. Erdekahna kegeluhan tergejap melawe ras gempis. Kekeluhan jadi mencur ergiteken gelah godat keperluan saja mencak. Labo jadi erti simbanggesan radukan di bata sidem perkuah ate. Turin-turin perdalinan bangsa Israel selaku bangsa si terpilih labo turin-turin simbeto. Kinahun tading itana Mesir sangana kalak ijadikan kawan. Ijabkan na go terendam. Kenca bengket kutana terjanji kalak labo pulah idun peperangan nari ngimbangi penduduk sini je. Kalak ngeluh jue tanah terjanji, tapi ilakukanna kejahatan ilebe-lebe man Tuhan. Rumah Tuhan sini diapkan Tuhan pe icemarkan kalak iguru-gurukan na suruh-suruhan di bata, igombani nasa pedah di bata, ras iuru-uruna nabi-nabina. Perbahan bangsa pilihannya ngerahkan rawa di bata. Kalak enggo ngelanggar perdandanan Sinai ras makekan cara geluh bangsa si depan alu nempah di bata na. Bangsa iukum ras iperburu ku Babel gelah ijab kena uga pagit na geluh itana tanda. Beto ngerahkan penghukuman. Amin bagi ia senanggal ras rawa di bata labo asalala. Kalak si epediat ibas hukuman alu dem perkuah ate islamatkan di bata. Di bata emkap si dem perkuah ate. Alu sitik saja erkadiolape ianggo ngampuni dosa umatna. Sitik ngenca kalak Israel si punca dengan ibabel jana kalak kundul saja ras ngandung ite pilau Babel saja penggoman kupusu di bata. Perkuah ate di bata si Maria wari enda. Beto doni si nikatakan dosa enggo bawa kematen man manusia. Eme racun nipe. Dosa mahan manusia dau ibu idur di bata nari. Tapi di bata tetap nelamatkan manusia. Ia nuruh anakna Yesus si tunggal bawa tabar kempak racun nipe. Ia ipersilangkan ras ipeganjangkan ikeleng langit ras doli. Eme pemikiran ide Yohanes gambarkan penilangan Yesus sejadi pemulihan ras pehagan. Yesus baba penebusan dosa geluh asal alam. Arah kini tekan kempak ia sini suruh idatas nari. Tetap jelma datkan keselamatan. Ia ipeganjangkan ikayu persilang. Gelah tetap jelma si ngenahan ia. Nalangi mata ngendeskan diri alu total rastek. Bapa nande turang rasenina. Tetap jelma idola guna ngembari derina kempak terang ras ngalokan segala tetap geluh ibas kebenaran. Alu bage
pulkana pusuh man rancangan debata dengan tek nandangi perkuah Athena pengasup kita guna tetap proses ibas pengelakon jerah. Enda cidahkan perkadiolan ras perteguhi keyakinan kita nandangi pengarak-arak di bata bas kegeluhan ta tetep wari. Amin. Asking